Nibyo twinjiye ku mirongo y'imbere y'urugamba ku butaka bwa Ukraine. Perezida Vladimir Putin n'inshuti y'akadasohoka General Ramazan Kadyrov w'abanyacecenia byavumbuye ko bageze kure umushinga waguye wo gukoma rutenderi intambara yeruye y'Uburusiya na NATO igatangira ku butaka bwa Ukraine, ndetse no muri ibyo bihugu bikomeje kwatsa umuriro byo mu burengerazuba bw'isi biri kohereza intwaro zidasanzwe ku butaka bwa Ukraine. Ku rundi ruhande kandi umwe mu bakomeye mu gisirikare cy'Uburusiya yatangaje ko hari intwaro Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje ku butaka bwa Ukraine ariko zikagurishwa magendo ku mitwe y'iterabwoba yo mu burasirazuba bwo hagati, bikozwe n'abasirikare batagishaka kurwana n'Uburusiya kuko batinya kwicwa nabi kandi bagatinya no kuvuga ko biyomoye ku butegetsi bwa Perezida Volodymyr Zelensky. Mwese mbahaye ikaze kuri izi ngingo zikomeye kandi zitandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ku butaka bwa Ukraine. Ku kibuga cy'imirwano turasoza umunsi wa 234 w'imirwano yatangiye mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Maginga ya harama kuko umukuru w'abarwanyi b'abanyacecenia General Ramazan Kadyrov na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bageze kure imyiteguro ya nyuma na nyuma yo gutega umutego w'umushibuka NATO ikisanga yinjiye mu ntambara mu buryo bweruye, aho gukomeza gukinira umukino ahatari umupira. Kugeza muri uku kwezi kwa 10 umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare NATO ukomeje koherereza Ukraine ubufasha bw'intwaro zikomeye, aribyo Perezida Vladimir Putin yise ubushotoranyi butarangira bwa NATO ku gisirikare cye cy'Uburusiya. Wahaye amakuru ibinyamakuru bitandukanye birimo Russia Independent na Russia Gazeta yavuze ko General Ramazan Kadyrov yagaragaye uyu munsi kuri etamajoro y'igisirikare cy'Uburusiya ku gusobanura bwa nyuma umushinga wo guhana inkozi z'ibibi zo mu burengerazuba bw'isi bikorewe ku butaka bwa Ukraine, ndetse no muri ibyo bihugu bwabyo bitifuriza neza Uburusiya bwa Perezida Vladimir Putin. Amakuru ya nyuma akavuga ko igisirikare cy'Uburusiya n'abarwanyi b'abanyacecenia bagiye gukora udutendo tubinjiza mu mirwano yaguye, kandi abari hafi ya Kremlin Presence y'Uburusiya kwa Perezida Vladimir Putin bemeje ko ubushobozi bwo buhari nk'uko General Ramazan Kadyrov yabisezeranyije abategetsi bakomeye ari ku cyicaro gikuru cy'igisirikare cy'Uburusiya. Ati nyakubahwa Putin ntashaka ko dukoresha imbaraga z'umurengera mu rwego rwo kurengera inzirakarengane z'abaturage ba Ukraine, ariko uburengerazuba bwo bukomeje kwinjiza intwaro ubudahagarara. Rero hari icyo tugomba gukora vuba bishoboka, tukabasanga iyo bari hanze ya Ukraine, tugaca agasuzuguro ko gukomeza kohereza intwaro ku butaka bwa Ukraine badushakaho inabi. Bikavuga ko Perezida Vladimir Putin yabihaye umugisha wa nyuma, ahubwo ko hasigaye bamwe mu bavuga rikijyana mu gisirikare cy'Uburusiya gitezwe ko bazafasha General Kadyrov muri iyo ntambara. Abasesenguzi bavuganye n'ikinyamakuru Russia Gazeta bavuze ko NATO igomba kwitonda kuko Putin afite ubumenyi buhambaye mu mitegurire y'intambara nk'iyi yabashyira ku butaka, nta n'intwaro kirimbuzi zikoreshejwe na busa. Andi makuru ariko kandi akavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gushaka uburyo bwo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwo hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Ibi byavuzwe nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangarije isi yose ko yohereje intwaro zitandukanye muri Ukraine nk'umusada wa nyuma wo gufasha guhangana n'igisirikare cy'Uburusiya, dore ko hari amakuru afitwe n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Uburusiya buri gucenga amacenga agamije gutera Uburayi bwose. Umurusiya ukomeye ufite ijambo rikomeye mu gisirikare Konstantin Gavilov yavuze ko biri gukorwa kugira ngo bakomeze guhungabanya umutekano wo mu burasirazuba bwo hagati. Bikavugwa ko Amerika ikomeje kubeshya Ukraine kugira ngo intambara ikomeze, ariko hari n'abahanga bavumbuye ko bamwe mu bajenerali bakomeye muri Ukraine barambiwe iyi ntambara, bakaba bari kugurisha intwaro ziremereye imitwe y'iterabwoba ngo babone amafaranga nabo bifatire y'ubuhungiro, kuko bamaze gutera umugongo Perezida Volodymyr Zelensky, ariko bagatinya kubyerura. Ni byinshi cyane bikomeye ku ngingo zitandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine na Moscow mu Burusiya habyutse icyuka kibiko. Igisirikare cy'Uburusiya kiragaba igitero simusiga kuri Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine mu gusezera ibitero bikomeye mu masaha ane gusa ashize n'iminota mike igera kuri 19. Radio y'ibiro ntaramakuru bya Leta y'Uburusiya RIA Novosti yatangaje ko abasirikare b'abacancuro ba NATO n'abanya-Ukraine bafashwe bunyago mu gitero gikomeye cyari ku muvuduko wo mu rwego rwo hejuru n'imbaraga zidasanzwe. Ni nyuma y'amakuru yatanzwe n'ubutasi bw'igisirikare cy'Uburusiya ko hari inama iri kubera mu birindiro by'ingabo za Ukraine bizwi nka Saliva Ukraine itegura igitero gikaze ku birindiro by'ingabo z'Uburusiya. Nyuma yo guta mu gutwi ayo makuru, komanda mukuru w'igisirikare cy'Uburusiya ku rugamba rwa Ukraine General Sergei Slovikin yategetse ko habaho kwataka aho hantu bwangu. Nyuma nibwo byavuzwe ko abasaga 649 bafashwe miri n'abasirikare b'Uburusiya, ikintu cyongeye gutumbagiza imbaraga za Perezida Vladimir Putin imbere y'uburengerazuba bw'isi ku
rugamba kuko byafashwe nko kunegekaza ubushobozi bw'abari binjiye mu mirwano ya vuba gutanga umusada kuri Perezida Volodymyr Zelensky uri mu mazi abira. Abasesenguzi bo bavuganye n'iki kinyamakuru bavuze ko amayeri mashya y'Uburusiya ku rugamba arimo gufasha igisirikare gukora ibihambaye bidasanzwe ku rugamba. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko ibyakozwe n'Uburusiya mu gitero bisi cyanyuma ari amayeri yo kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyije mu gutabara Ukraine bohereza ubushobozi n'abandi basirikare benshi ku rugamba, ubundi Perezida Vladimir Putin akora yandi mabara. Kuki byavuzwe gutya ko igitero kiba nk'iki cyo gusezera? Ni nyuma yuko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze ko kugaba ibitero bikaze ku butaka bwa Ukraine bitagikenewe na busa. Ni nyuma yuko kandi hari yashize iminsi haraswa ibisasu bikomeye kuva intambara yatangira mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Uyu mutegetsi w'Uburusiya yavuze ko ibitero bikaze byari biteganyijwe byakozwe ku buryo nta bindi bikenewe, kuko intego afite atari ugusenya Ukraine nk'uko ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi bibivuga. Putin yabwiye itangazamakuru nyuma y'inama yabereye muri Kazakhstan ko ibitero bagabye muri iyi minsi byasenya ahantu 22 mu hantu 29 bari bagamije gusenya, bityo hasigaye ahantu 7 gusa. Ati ntabwo hagikenewe ibitero bikaze, ubu dufite izindi nshingano ziremereye kurushaho. Kuva kwa mbere w'iki cyumweru Uburusiya bwarashe ibisasu biremereye ku mijyi itandukanye ku butaka bwa Ukraine, mucyo Perezida Vladimir Putin yise kwihimura gukomeye nyuma yuko ikiraro gihuza Uburusiya n'umwigimbakirwa wa Crimea usenye n'ibitero by'iterabwoba, nk'uko ubutegetsi bwa Moscow bwashinjije Perezida Volodymyr Zelensky n'izindi nzego zishinzwe umutekano ku butegetsi bwa Kiev. Abantu benshi icyo gihe baguye muri ibyo bitero, abandi barakomereka bikomeye ndetse ibikorwa remezo birasenyuka, by'umwihariko ibijyanye n'igisirikare cya Ukraine. Perezida Vladimir Putin yavuze ko intego y'Uburusiya atari ugusenya Ukraine, ariko aticuza kuba yaragabye ibitero biri ku rwego nka ruriya. Ati nibongera no gutanga izindi mpuruza zisa no kutuvogera tuzongera tubisubukure, ariko kuri twe uyu munsi ntabwo hagikeneye gukora ibitero bikomeye kuko tuzi neza ko twamaze kuba negekaza mu buryo bwiza ku ruhande rwacu. Amasaha amaze kuba 18 muri Kiev hose humvikana urusaku rwinshi rw'ibibombe biturika bitari bisanzwe mu mirwano y'igisirikare cy'Uburusiya ku bacancuro baje kurwana kuri Kiev baturutse muri NATO. Ikinyamakuru TASS cy'Moscow mu Burusiya cyabonye amakuru yavuye ku rugamba, cyavuze ko ibya Kiev byahinduye isura kandi ko NATO yagobotse igisirikare cya Ukraine na Zelensky ubwe, ariko bikaba byakomeje kwanga ko basubiza inyuma abasirikare ba Perezida Vladimir Putin barwanira ku muvuduko uri hejuru cyane. Icyateye kuvuka kwandi mayeri y'imirwano ku basirikare ba NATO barimo Abanyamerika, Abongereza n'abavuye Mexique, yewe n'abavuye mu gace ka El Salvador muri Amerika y'Amajyepfo, batekereza gufata indege ebyiri zihuta za MiG-29 na C-27G Next Generation kwihutira kwataka ubutaka buri hafi y'umupaka wa Ukraine n'Uburusiya ngo barebe ko bacururutsa iyi mirwano, ariko biranga biba iby'ubusa kuko radari z'igisirikare cy'Uburusiya zavumbuye ko indege zinjiye mu kirere cy'Uburusiya, icyatanze umuburo ukomeye ku bisasu bihanura indege maze zisandarizwa mu kirere nko muri metero 3700 uvuye ku mupaka, nk'uko byemejwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'Uburusiya Lieutenant General Igor. Ariko kandi maginga y'igisirikare cy'Uburusiya abarwanyi b'aba Wagner Group, Abanyachechenia, abarwanyi bavuye muri Belarus kwa Alexander Lukashenko barwanira iruhande rw'igisirikare cy'Uburusiya bokeje igitutu abasirikare barwana kuri Kiev.